Talafatu talafola radio Samoa i le nei fo i tae au, ma lola soifua manuia, o talo le asafareile. E le o toe mamao aloa ia le talia na o tangata asiasi ua whaia tui, e a asia to ese I so o se vaengo I New Zealand. O le aso se fulu tolo le masina le nei lea ua whailo mai le pulenga o falepuipui, e te tawana o atu I ai wa uma tui mua mua o so o se tangata asiasi, e fio o atu I le to ese, a o le aso iwa o te sema e te tawana o atu I ai, ua uma tui e lua. Mai le vaenga o falepuipui, e le I whaingo fie lea whaai unga peitai, ua whaia mo le tu iti ai o le ono la matio I lātou o loo I le falepuipui mai le whaamai. A whai e whaamamaluane nei ta I ala I le isawi tua vaccine certificates, o le ata pale card lanu vio le o loo whaamawinai wa uma o tui o le Koviti, po o se pepa faamaonia fo I mai le soifua maloloina. O tangata siasi mai le se fulu lua tausanga nga I lunga, le o loo taulai I ai le atu la fono. E le moni whaamtalanga wa salalau, o le tui lea na mafuoi no maliu le na whaanofo e sea ilo na whale au kilani. O le whaamauninga lea mai le soifua maloloina, a o wha wau pia so e suenga I le maliu whaafua se I o le case whaamaunia lea na maue se tasi o lona ainga, ua maliu I le whale na whaanofo e sea ai. O le tamawa maliu e wha se fulu tausanga le matua o lona soifua, ma e whaapeo lea sa whaanofo e sea I lalo o tuunga e mata I tu e le soifua maloloina. Whaamautino mai o lea ua whaia nei so e suenga al matanga luenga ma le Northern Regional Health Coordination Center, pēna whaafewhea mai le vaenga na iai lea case, ma au nanga whaale soifua maloloina a o whaanofo e sea. I se tali mai le whaatonu sila le soifua maloloina, Dr. Ashley Bloomfield, I le asona nafi. Na ia whaelo ai, o le toa tele lava o cases whaanofo e sea I o lātou whale, o loo whaafesootai lungo I meli, I le mai ai ona whaio so e suenga I le taimi a mata. I tala le TV tasi, o lea ta masa whaanofo e sea I se tasi o apartments o le whale fonga whale se fulu tasi I manukau. Ma I moli maua nisi o loo nonofo I apartments o lea whale, e le I longoina I lātou a mea o iei se case whaamaoni o loo whaanofo e sea I lea whale tele, ai maise, o le taimina mawai wa umalona soifua. Olaga Fou, o le olanga o se tangata ua whanau fōwina I a Keriso. O le whaauingaina leo le ingo le tusi na tu whaantasia I le susunga le whaawhengainga I a pasta tavale mataia, malona whaletua I a Allison, lo mia I le se fulu whātau sanga o ngā lulue le au telavo mo Keriso po le Youth for Christ, le YFC Samoa. Tolu ma le awhatau sanga na tu whaantasia ai, ma o loo tala angol ngā luenga le YFC Samoa I le taimina amata mai ai, I le a feiva se lau fitu tolu, e o mai le a feiva se lau valuono. Sau no le whaawhengai ngai whaatala noa ngā malau malu o le tae au. O lea tusia le whaatatau I le whaawhengai ngā malau na whaletua, a o le ngā luenga le atua I o la ua soifua whaapele loa o talavou I lea vai taimi. I le tau whawhawina o le tusia tusa ma le toa se lau tupulanga talavou na tala noa ma whaamaumawina ma natunga, ai maise o whaamanuianga I o la o langa a o iai le ngā luenga le YFC. O le tau o nei whaamaumaunga e tusa ma saunoanga pasta tavale, o se whaamanatu I le lei o le atua I soifua. Ai maiso le whaafetai o ia iana ngā luenga mamana, ma o loo mawalunga le talitonunga o le a whaamanuia malu I tau wai so o se tasi e whaitawina. O le tau le tolu I le awauli a tae au, taimi New Zealand, o le a Faalauiloa I le Olaga Fou, ma e Faalauiloa online I lungo le Facebook page a le Olaga Fou. Tolu asa wa tāpuni ai la o ngā tūlanga lua I New Lynn I au kilani, I le mai a faamaonia wa mawai le case. O le whaatanga na o whāna wa mātua I ngā lulua I au nanga tāua I totonu au kilani e mawhaiono o ia onga. E sei kolisi maurulunga le whaatanga na o wasenga sfulutasi sfulutolu. Ma o lea sa tatala I le ha o ngā tūlanga lua le nei New Lynn, peitai, e whaatapu la a whāna wa onga I totonu o li o po o bubble. I le sa wai o tala wa a fia se tasi o tamaititi a onga o lo a wai nei polo kalame, ua sa wai ma le whaai unga o le atapu nia le a onga I se I whaamama. O whana wa onga fo I whaapea whai a onga, o le anga I uma mo siaki e tusa ma le tusi mai le a onga. Tāpuni ai le a onga mo le so, ma o lo fuafua e toe tatala I le asonga fua o le vai aso fo polo kalame o lo whaatapu la ai whanau I totono o le bubble, se ia vanga na ai, ua iai se isi suinga mai le soifua maloloina. Whai wantu I tala mai Tonga, ua fo I mai le siaki lo na lua o le case faamaonia I Tonga, ua negative. O leo lo ono wha aia se tasi al pāse se taunu I Tonga mai kala estete, I le mai a Maua I ulua I siaki na whai I Tonga, ua faamaonia il Koviti. O le case le nei ua whai ai ma le lockdown o le motu au tu o Tonga tapu. Peitai, e fo I mai siaki lo na lua o lea case ua negative,
Ma o le solo o whai ai le isi siaki, ma a whai ai toi fo i atu e neke te foi, o lona winga o le a awina atu loa i no whanga whaanofo e sea o lo whaanofo e sea o mai le pāsese, le ana whai malanga atu whaatasi ma le case faamaonia. O lo mawhana whana tonga i le whai unga o siaki na whaia, ona o le ana whaonga ai masini na pāsi atu i New Zealand. Tu whaatasia tala fowele o mauti noam po le dauta le ana mua i mau e siaki, ona o lo whaatali i le whai unga o su e o lo whaia i New Zealand nei. Tala nao le tae au, manuel nei aso.